ассалому алайкум тамошобинони азизу арҷуманд. нашри барномаи иттилоотии ахборот аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонад. сафари расмии президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ба ҷумҳурии Тоҷикистон идома дорад. имрӯз дар доираи сафари расмӣ президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев аз шаҳри Душанбе ба вилояти Суғд сафар карданд. меҳмони олиқадро дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода гусел намуданд. субҳи имрӯз сафари расмии президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ба ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд идома ёфт. меҳмони олиқадро асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, роҳбарият ва намояндагони аҳли ҷомеаи вилояти Суғд бо риояи анъанаю суннатҳои хоси ҳамсоягӣ, дӯстию рафоқат ва меҳру муҳаббат гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. мавриди зикр аст ки дар доираи созишномаҳои байнидавлатии Тоҷикистону Ӯзбекистон дар баробари рушди дигар бахшҳо, ҳамчунин робитаҳои минтақавии вилоятҳои ҳарду кишвар дар соҳаҳои гуногун инкишоф меёбанд. гузориши хабарнигорони мо. субҳи 11 июн дар идомаи сафари расмии худ ба ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ба шаҳри бостонии Хуҷанди вилояти Суғд ташриф оварданд. меҳмони олиқадро асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, роҳбарият ва намояндагони аҳли ҷомеаи вилояти Суғд бо риояи анъанаю суннатҳои хоси ҳамсоягӣ, дӯстию рафоқат ва меҳру муҳаббат гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. бо фуруғи меҳрафзо ду сарвари маҳбуби мо хуш омадед. бар Хуҷанди бостони дилрабо хуш омадед. ҳамнавои бонавоӣ, ҷомиву ҳамрӯдакӣ, пешвову раҳбару мушкилкушо хуш омадед. халқ гӯяд сизга ҷон берсам, фидо созам бошем. хуш келевсиз ҳамчу хуршеди само хуш омадед. аз Душанбе роҳи дилҳо боз шуд то Тошканд. тоҷику ӯзбек бугун сиздан ризо хуш омадед. Тоҷикистон, Ӯзбекистон, дӯстӣ поянда бод. ин сухан аз сидқи дил гӯем мо хуш омадед. марҳабо, хуш омадед меҳмонони олиқадр, азиз меҳмонлар, ҷаннатмакон юртimiz Тоҷикистонга хуш келибсиз.
شوید خوشبخت گیریم خوشبخت گیریم خوشبخت گیریم صبحگه آباد شوید ای دوستان جهانم ما با شما جهانیم sizler bilan xushdirmiz sizning ila javonim با o'zbekon yakastim mardin u oyini ham jon do'st uchun fidomiz ma jon fishon bimonim jon do'st uchun fidomiz ma jon fishon bimonim شاگرد جامی دل اون حضرت نوایی وقت و سعادت گیرد از خلق جاویدانیم امام علی رحمان sizga bo'lib barobar Shavkat Mirziyoyev ma do'stoni jonim du xalq az shuma shod az bas ki baxt dorad sulh و صلاح داریم tinchlikka posbonیم خوشبختی و سعادت چون تحفه شما گشت ما سربلندی دنیا ما فخر این جهانیم با دوستان جانیم ما جان فشان بمانیم ما جان فشان بمانیم иродаи сиёсии роҳбарони ҳарду давлат пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам шавкат мирзиёев дар муносибатҳои байни тоҷикистону ӯзбекистон марҳилаи навро оғоз бахшид. соли 2018 гузаргоҳҳои сарҳадии байни тоҷикистону ӯзбекистон ифтитоҳ гардид. мулоқотҳои дуҷониба ва гуфтушунидҳо, сафарҳои давлатии сарони ҳарду давлат, имзои созишномаҳо дар бораи шарикии стратегӣ миёни кишварҳои дӯсту бародар, таъмини рафту омади озоди шаҳрвандон ба таҳкиму густариши ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ, гуманитарӣ ва илмӣ фарҳангии тоҷикистону ӯзбекистон замина гузоштааст. дар доираи созишномаҳои байнидавлатӣ робитаҳои минтақавӣ вилоятҳои ҳарду кишвар дар соҳаҳои гуногун инкишоф меёбанд. ба истиқболи президентҳои ҷумҳуриҳои тоҷикистону ӯзбекистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва муҳтарам шавкат мирзиёев кӯчаву хиёбонҳо бо парчамҳои давлатии ҳарду кишвари дӯсту бародар бо шиёру овезаҳои тараннумгарии дӯстии халқҳои тоҷику ӯзбек оро ёфта, сокинони сершумори шаҳрҳои Хуҷанд, Бӯстон, Гулистон ва ноҳияи Бобоҷонғафуров роҳбарони ҳарду давлатро дар самти аз фурудгоҳ то қасри маданияти арбоб бо риояи меҳмондории хоси тоҷикона бо самимияти беандоза пазироӣ намуданд.
дар идомаи сафари расмии президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев дар қасри таърихии Арбоб мулоқоти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев бо аҳли зиё ва фаъолони вилояти суғд доир гардид. Зимни суханронӣ роҳбарони ду давлати бо ҳам дӯст Эмомалӣ Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев асоси ҳамкории мутақобилан судманди Тоҷикистону Ӯзбекистонро ба умумиятҳои ҳудудӣ, ҷуғрофию таърихӣ ва фарҳангии ду мамлакати ҳамсоя арзёбӣ намуданд. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ба аҳли дини карим. سروری دو کشوری دوست و برادر مرحبا نور بر جا مهر در دل تاج بر سر مرحبا قصر ارباب بر نجات خلق شد عالم پرست بر دل قصر نجات ماه و اختر مرحبا السلام ای قدردان مهر دریا خوش کردینگیز توقف صحبت ده امکان دستی بهبها خوش کردینگیز اهل خوجند جمعه تشریفینگیزگر منتظر مرحبا عزیز مهمان خویاش سیما خوش کردینگیز قدمهایتان فرخنده باد مهمانانی ارجمند عزیز مهمانlar تقدیرساز ارباب قصریگه خوش گرفتید 11 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев дар қасри таърихии Арбоб бо аҳли зиё ва фаъолони вилояти суғд мулоқот намуданд. ба хотири пазироии меҳмонони олиқадр саҳни ҳавлӣ ва даромадгоҳи қасри бошукӯҳи Арбоб идона оро ёфта буд. дар оғози мулоқот президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо самимияти хос меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёевро ба Тоҷикистон хайрамақдам гуфта бо хушнудӣ таъкид доштанд ки ҳар як вохӯрии ҷонибҳо ва муҳокимаи робитаҳои дуҷониба барои таҳкими шарикии стратегӣ саҳми босазо мегузорад. ҳамкории мутақобилан судманди Тоҷикистону Ӯзбекистон ба умумиятҳои ҳудудӣ, ҷуғрофию таърихӣ ва фарҳангии ду мамлакати ба ҳам дӯсту ҳамсоя асос ёфта таърихи чандин асра дорад. рушд ва таҳкими ҳамкории дуҷониба байни Тоҷикистону Ӯзбекистон на танҳо барои ояндаи халқҳои мо, балки барои таъмини сулҳу субот ва амният дар тамоми минтақа низ аҳамияти стратегӣ дорад, изҳор доштанд президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. ҳамчунин сарвари давлати Тоҷикистон дар бораи мавқеи ягонаву устувори давлатҳо ва мардумони ду мамлакат барои идомаи рушди муносибатҳои шарикии стратегӣ андешаронӣ карда таъкид доштанд ки ҷонибҳо бо истифода аз боварию эътимоди байни ҳамдигарӣ барои ноил гардидан ба татбиқи тавофуқоти пешин талош хоҳанд кард. таъкид гардид ки халқҳои мо новобаста аз мушкилоти зиёд ва рӯйдодҳои таърих ҳамеша барои ҳифзи анъанаҳои неки дӯстӣ ва бародарӣ талош меварзиданд ва беҳтарини онҳоро то имрӯз нигоҳ доштаанд. дар воқеъ тоҷикон ва ӯзбекҳо ҳамеша ба таҳкими риштаҳои дӯстию бародарӣ кӯшиш мекарданд ва садоқати худро ба ин арзишҳо собит намуданд. намунаи возеҳи ин гуфтаҳо муносибатҳои дӯстона ва бародаронаи Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ ва Мир Алишери Навоӣ мебошанд. зимни суханронии худ президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев аз пазироии гарму самимӣ, дӯстона ва бародаронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мардуми тоҷик изҳори хушҳолӣ ва сипосу қадрдонӣ карданд. ҷонибҳо бо қаноатмандӣ изҳор доштанд ки кушодани ҳамаи гузаргоҳҳои сарҳадӣ ва барқарор намудани ҳаракати мунтазами нақлиёти автомобилӣ, роҳи оҳану ҳавоӣ байни давлатҳои ҳамсоя ба манфиати соҳибкорон ва мардумони ҳар ду мамлакат буда ҷиҳати густариши муносибатҳои иқтисодию тиҷоратӣ шароити мусоид фароҳам овард. густариши равобити фарҳангию гуманитарӣ ва мунтазам баргузор намудани чорабиниҳои фарҳангию ҳамоишҳои илмӣ бо иштироки адибону олимон ва арбобони фарҳангу санъати ду мамлакат аз мавзӯъҳои дигар ва муҳими мулоқот
бо аҳли зиё ва фаъолони вилояти Соғд ба ҳисоб мерафт. пас аз суханронии сарони давлатҳо, профессори донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, Матлубаи Мирзо Юнус ва сокини ноҳияи Деваштич Наврӯза Мамирова баромад карда, барои фароҳам овардани шароиту имконот дар самти рафтуомади озодонаи шаҳрвандони ҳарду мамлакат, рушди саёҳату тиҷорат ва дигар тадбирҳои зарурӣ, ки боиси ба ҳамоии халқҳои тоҷику узбек гардид, ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев изҳори сипоси амиқ намуданд. имрӯз ҳамчунин дар шаҳри гулистони вилояти Соғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев аз ҷамъияти саҳомии кушодаи қолинҳои қайрохум дидан намуданд. сарони давлатҳои Тоҷикистон ва Узбекистон бо фаъолияти хатҳои истеҳсолии корхона шинос шуда, ҳамчунин аз намоишгоҳи корхона, ки дар он номгӯи зиёди маҳсулоти тайёр ва ашёи хом барои истеҳсоли қолин ба мараз гузошта шудааст, боздид ба амал оварда ба сифати истеҳсолот ва рақобатпазирии он дар бозори дохил ва хориҷи кишвар баҳои баланд доданд. гузориши Садриддини Сироҷиддин ва Холмуҳаммади Давлат. 11 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев дар шаҳри гулистони вилояти Соғд аз ҷамъияти саҳомии кушодаи қолинҳои қайроқум дида намуданд. Асалом, хуш омадед. Эй пешвои тоҷико, хуш келибсиз меҳмон бар аҳди суғди бостон. Дӯстӣ бар давоми икки миллат яшнасын, ду бародар икки ёвар бо саодат яшнасын. Пешво Эмомалӣ Раҳмону Шавкат Мирзиёв, аз шумо фардои ду миллат шукӯҳон яшнасын. ҷамъияти саҳомии кушодаи қолинҳои қайроқум тӯли 60 сол боз фаъолият дошта, бо истеҳсоли қолинҳои гуногун ҳаҷму гуногун шакл дар бозори дохил ва хориҷ мавқеи хос дорад. нахуст сарони давлатҳои Тоҷикистону Узбекистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Шавкат Мирзиёев бо фаъолияти хатҳои истеҳсолии корхона шинос шуданд. иттилоъ дода шуд, ки соли 2018 дар доираи барномаи рушди қолинбофӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2020 аз кишварҳои Белгия, Олмон ва Франсия таҷҳизоти истеҳсоли риштаи полипропилении қатиқолин ворид гардида васлу насб карда шудааст. дар ин хати истеҳсолӣ 70 нафар асосан занону духтарони маҳаллӣ фаъолият мекунанд. маврид ба зикр аст, ки қаблан ашёи хом барои истеҳсоли қолин ба корхона аз хориҷа ворид карда мешуд ва баъди ба кор андохтани таҷҳизоти нав имкон фароҳам омад, ки истеҳсоли 60% ашёи хом барои истеҳсоли қолин дар дохил ба роҳ монда шавад. ин дастовард барои корхонаи қолинҳои қайроқум арзишманд аст. иқтидори хати истеҳсолии ришта дар як моҳ 300 тоннаро ташкил медиҳад. бо ин иқтидор ҷамъият имкон дорад корхонаҳои дигари истеҳсоли қолинро дар ҷумҳурӣ бо ашёи хом аз ҷумла ришта таъмин намояд. роҳандозӣ намудани истеҳсоли ашёи хом хусан ришта ба таъмин гардидани кори мунтазами истеҳсолот ва рақобатпазирии маҳсулот дар бозор, коҳиш ёфтани арзиши аслии он, инчунин таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат намуд. дар доираи ҳамкориҳои судманди дуҷонибаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Узбекистон қисман ашёи хом барои истеҳсоли ришта ба корхона аз ин кишвари ҳамсоя ворид карда мешавад. баъд аз наздик шудани дӯстии ду халқҳо мо аз он ҷо якчанд автомобилҳо дастовард кардем аз корхонаи Самавто ва бо якчанд корхонаҳо созишнома мондем, ки аз онҳо мо гранулаҳо барои истеҳсоли ришта ва якчанд намуд ашёи хомро имрӯз ворид кардем.
به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف اطلاع داده شد که در آینده نزدیک صادرات محصولات تیار یعنی قالین از تاجیکستان به ازبکستان راه اندازی می گردد. در این سمت زمینه ها فراهم آورده شده است. در سیخ بافندگی راهبران دو دولت از دستاوردهای بافندگی کارخانه دیدن نمودند. تجهیزات بافندگی زمانوی می باشند. 2014-2020 برنامه رشد قالین بافی قبول گردید و سر کرده از همان وقت ما پوره تکنیک و تکنولوژی نوی که در کارخانه ما وجود بود پوره عوض کردیم. توانستیم بازار داخل خود را با قالین های بلند صفت پوره تامین نمایم. در زمینه توجه به واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان از سال 2013 این جانب به کارخانه دستگاه معاصر تارتنی شرکت میرمکینه دولت ترکیه، 7 دستگاه پیشقدمترین بافندگی شرکت وندویلی بلژیا، خط اکستروزیونی برای استحصال ریشته ها و دیگر تجهیزات خطهای تکنولوژی شرکت های با نفوذ دولت های آلمان، بلژیا، ترکیه، فرانسه، ژاپنیا و روسیه وارد کرده شدند. باعث به قید است که ضمن عملهای سیاسی خیرمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و برنامه‌های مقصدناک حکومت جمهوری تاجیکستان در جمهوری برای رشد ساحه صنعت تمام شرایط فراهم آورده شده است. این است که از جانب صاحب دولت رشد ساحه صنعت عامل اساسی پیشرفت این بده تاجیکستان ارزیابی کرده شده. با نظر داشت اهمیت ساحه صنعت در حل مسائل اقتصادی اجتماعی صنعتی‌کنانی با صورت کشور هدف 4 ملی اعلان کرده شد که ما صنعتیان این اقدام سرور دولت را پورا دستگیری می‌نماییم. بهر عملی نمودن هدف 4 ملی ما صنعتیان باید امروزه کوشش به خرج دهیم که توسط وارد نمودن تکنیک و تکنولوژی معاصر برای ماندن استحصال محصولات جوابگوی به طلبات استانداردهای جهانی، استحصال محصولات واردات عوض کننده، کارکرد نهایی اشیاء خام و وسعت بخشیدن حجم استحصالات سهم خود را در این روند گذاریم. اگر تا دوران صاحب استقلالی حاصلناکی مهنت یک کارمند در کارخانه 1384 متر مربع را تشکیل میداد، پس این نشان داد در حال حاضر به زیاده از 5960 متر مربع برابر شده است. تفاوت در این دوره 4 مرتبه زیاد می باشد. حجم استحصالات در جمعیت سهامی کشاده قالین‌های قیراقم سال تا سال زیاد می گردد. در 5 ماه سال جاری در کارخانه 958 هزار متر مربع محصولات قالینی استحصال کرده شده است. در 5 ماه سال جاری در کارخانه 957 هزار متر مربع محصولات قالینی استحصال کرده شده است که نسبت به همین دوره سال 2020 347 هزار متر مربع یا 56.9% زیاد می باشد. در این دوره حجم استحصال ریشته ها به 730 تن برابر گردیده است. این نشان داد در مقایسه با سال گذشته 378 تن یا 72.9% زیاد می باشد. در جمعیت سهامی کشاده قالین‌های قیراقم و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف توسط مانیتور شرایط موجوده بناهای معموری و معیشی برای کارمندان معرفی کرده شد. طور عیان گردید بناهای معموری و معیشی از تعمیر پوره برآورده شدند و با تجهیزات نوترین مجهز گردیده بهترین شرایط برای کار فراهم آورده شده است. ذکر گردید که سال 2019 2 اتوبوس استحصال جمهوری ازبکستان برای خدمترسانی کارمندان دسترس کرده شد و این عامل در پیشبرد فعالیت کارخانه زمینه مساعد گذاشت. 3 سال میشد که در این کارخانه همچون دوزنده کار کرده ایستادم. من کسب خود را خیلی دوست می‌دارم. کلکتیو و راهبریت کارگاه با ما خیلی مناسبت خوب دارند. کارگران سابقه دار برای ما جوانان همچون نمونه عبرت بوده برای سیقل دادن دانش و کسب ما خیلی کمک می‌رسانند. کار در استحصالات خیلی به من معقول است. عین زمان در کارخانه قالین‌های قیراقم 500 نفر با جای کار دائمی تامین می‌باشند که 47% آن را زنها تشکیل می‌دهند. این وقت ما با دستگاه‌های پیشقدمترین جهان کار کرده ایستاده ایم و کوشش میکنیم که تنها قالین‌های صفتشان
баланд ро истеҳсол намоем. ин дастгоҳҳо пурра тариқи электронӣ идора карда мешавад. касби бофандагӣ басо душвор ва заҳматталаб аст, лекин мо бо меҳнати худ барои хонадони диёрамон зебогӣ меофарем ва бо касби худ ифтихор дорем. шукрона аз сулҳу ваҳдат ки мо имрӯзҳо бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб ҳастем, ки ин ҳам бо шарофати сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбарияти корхона мебошад. ҷавобан ба ин ғамхориҳо мо дар оянда боз ҳам кӯшишу ғайрат мекунем ки саҳми худро барои пешрафти кишварамон гузорем. иқтидори истеҳсолӣ ва технологияи имрӯзаи корхона имкон медиҳад ки ҳамаи дархости харидорон новобаста аз дизайн, коллексия ва ё ҳаҷм дар муддати кӯтоҳтарин иҷро карда шавад. иқтидори истеҳсолии солонаи корхона дар ҳолати имрӯза 3 миллион метри мураббаъро ташкил медиҳад. дар идомаи боздид аз ҷамъияти саҳомии кушодаи қолинҳои қайроқум президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев аз намоишгоҳи корхона, ки дар он номгӯи зиёди маҳсулоти тайёр ва ашёи хом барои истеҳсоли қолин ба маъраз гузошта шудааст, боздид ба амал оварда ба сифати истеҳсолот ва рақобатпазирии он дар бозори дохил ва хориҷи кишвар баҳои баланд доданд. дар намоишгоҳ номгӯи зиёди қолин бо ҳаҷм, шакл ва тарҳи гуногун ба намоиш гузошта шуд. имрӯз дар ҷамъияти саҳомии кушодаи қолинҳои қайроқум зиёда аз 2000 намуд қолин бо нақш, андоза ва тасвирҳои гуногун истеҳсол карда мешавад. дар қолинҳои нави корхона нақшу нигори миллӣ омехта бо санъати муосир, мавзеъҳои зебо ва ҳайвоноти нодири Тоҷикистон тасвир ёфтаанд. дар гӯшаи алоҳида қолинҳое ба намоиш гузошта шуданд, ки дар онҳо мавзеъҳои таърихию сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон, инчунин расми шахсиятҳои барҷастаи ду миллати бо ҳам қарин тоҷику ӯзбек, аз ҷумла Абдураҳмони Ҷомӣ ва Алишер Навоӣ таҷассум ёфтаанд. дар ҳамин ҷо ба сарони давлатҳои ба ҳам дӯсту бародар Тоҷикистон ва Ӯзбекистон интернет мағоза ва нуқтаҳои фурӯши қолинҳо намоиш дода шуд. интернет мағозаи корхона соли 2020 ташкил гардида, ҳадаф боз ҳам беҳтар намудани хизматрасонӣ ба харидорон мебошад. талаботи ҳар як на фақат ки давлат, на фақат ки як шаҳр, балки ҳар як шахс аз якдигар фарқ мекунад. барои ҳамин мо технологияро ҳамеха кардостем ки ҳамун талаботро дода тавонем, ҳам нархе ки ба онҳо дастрас мешавад. тавассути интернет мағоза харидорон имкон доранд осон ва бо нархҳои дастрас қолин интихоб намуда фармоиш диҳанд ва дар муҳлати кӯтоҳ дастрас намоянд. нуқтаҳои фурӯши корхона низ новобаста аз мавзеи ҷойгиршавӣ дорои имконияти васеъи интихоби маҳсулот мебошанд. сарони давлатҳо, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ба фаъолияти корхона баҳои баланд дода, рушд бахшидани истеҳсолот, васеъ намудани ҳамкориҳо бо кишварҳои хориҷӣ, аз ҷумла боз ҳам густурда намудани ҳамкориҳоро дар самти содироту воридоти маҳсулот миёни Тоҷикистону Ӯзбекистон муҳим шумориданд. ҷумҳурии Тоҷикистон солҳост дар раванди истифода ва тақсимоти одилонаи захираҳои обӣ талош ба харҷ медиҳад. алалхусус пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ташаббусҳои созандаи худ дар роҳи расидагӣ ба мушкилоти марбут ба об дар ҷаҳон мақоми шоистаро соҳиб шуда, ибтикороти глобалии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои обу экология аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷонибдорӣ меёбад. امروز در دایره سفر رسمی پرزیدنت جمهوری ازبکستان به جمهوری تاجیکستان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف از موضع بحر تاجیک که آبانبار نیروگاه برق آبی قیراخون به حساب می رود بازدید به عمل آوردند. گزارش خبرنگاران ما.
11 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам шавкат мирзиёев аз мавзеи баҳри тоҷик ки обанбори нерӯгоҳи барқи обии қайроқум ба ҳисоб меравад боздид ба амал оварданд. обанбори нерӯгоҳи барқи обии қайроқум яке аз калонтарин обанборҳо дар қаламрави ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад ки дарозии он то 65 километр, паҳноиаш аз 8 то 20 километр ва масоҳати сатҳи меъёрии иншоот 512 километри мураббаъро ташкил медиҳад. ҳаҷми обанбор 3 миллиарду 413 миллион метри мукааб буда он таъиноти истеҳсоли нерӯи барқ ва обёрии заминҳои кишоварзии давлатҳои тоҷикистону ӯзбекистон ва қазоқистонро ба уҳда дорад. соли 52 қарораш қабул шудагӣ буд оид ба сохтани нерӯгоҳи қайроқум ва албатта дар пеши ҳар як нерӯгоҳ як обанбор бояд бошад. обанбор дар зимистон оби зиёдӣ ки ворид мешавад ҷамъ мекунад ба худ ва тобистон дар вақтҳои хушку чи гармӣ ва ҳамин обро ба минтақаҳои поён равона мекунад. тазаккур дода шуд ки ҷумҳурии тоҷикистон солҳост дар раванди геополитикии истифода ва тақсими одилонаи захираҳои обӣ талоши амиқ ба харҷ медиҳад. инчунин давлати мо алалхусус пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ташаббусҳои созандаи худ дар роҳи расидагӣ ба мушкилоти марбут ба об дар ҷаҳон мақоми шоистаро соҳиб шуда чорумин ибтикори глобалии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои об 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 бо ҷонибдории ҷомеаи ҷаҳонӣ дар ҳоли амалишавӣ қарор дорад. ҷумҳурии мо аз оғози истиқлоли давлатии худ бо дарки нақши калидиаш дар захираҳои обӣ ва энергетикии минтақа дар раванди ҷаҳонӣ фаъолияти муассир дорад. роҳбари давлати тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз татбиқи муваффақонаи лоиҳаҳои гидроэнергетикӣ дар мамлакат ёдовар шуда мавқеи кишвари моро дар иртибот ба муҳимияти амалишавии ин тарҳҳо ки ҳамагӣ аз аҳамияти минтақавӣ бархурдор мебошанд махсус таъкид карданд. меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам шавкат мирзиёев ҳангоми боздид аз ин макони дилфиреб бори дигар ҳавасмандии ҷониби ӯзбекистонро бобати шарикӣ дар татбиқи лоиҳаҳои муштараки гидроэнергетикии тоҷикистон баён намуданд. дар ҷумҳурии тоҷикистон 9 обанбор мавҷуд аст ва ҳар кадоме аз 0,128 то 10,5 миллиард метри мукааб обро ғунҷоиш медиҳанд. обанборҳо захирагоҳҳое мебошанд ки ҳам обро ҳифз мекунанд ва ҳам бо таҳшинии лоиқа об тозаву мусаффо мешавад. захира шудани об дар обанбор имкон медиҳад ки ҷараёни об ба таври шабонарӯзӣ ва солона танзим гардад то ҳам заминҳои кишоварзӣ обёрӣ ва ҳам заминҳои нав аз худ карда шаванд. обанборҳо дар шаклгирии ҷараёни об нақши муҳим доранд. ба қавли коршиносони масоили глобалӣ як роҳи асосии рафъи камбудии об дар минтақа дар навсозии обанборҳои кӯҳна мебошад. таъкид гардид ки дар умум меҳвари сиёсати обию энергетикии давлати моро таҳкими ҳамкориҳои минтақавӣ дар самти истифодаи захираҳои обии фаровони кишварамон ташкил медиҳад. гуфтан ба маврид аст ки қисми зиёди заминҳои кишоварзии ҷумҳурии ӯзбекистон аз ҳисоби захираҳои оби обанбори нерӯгоҳи қайроқум обёрӣ карда мешаванд ки намунаи барҷастаи ҳамкориҳои минтақавӣ дар самти истифодаи оқилонаи захираҳои обии мамлакати мо мебошад. бо дар назардошти муҳимияти масъалаи навсозии иншооти амалкунандаи гидроэнергетикӣ бо дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таҷдиди нерӯгоҳи барқи обии қайроқум шурӯъ аз соли 2019 ҷараён дорад. мувофиқи ҷадвал санаи оғози татбиқи лоиҳаи таҷдиди нерӯгоҳи барқи обии қайроқум аз 23 августи соли 2019 муайян гардида муҳлати ба анҷом расидани лоиҳа 57 моҳ пешбинӣ шудааст. тибқи қарордоди ба имзо расида маблағи пешбинишуда барои татбиқи лоиҳа 153,6 миллион доллари амрикоӣ буда марҳила ба марҳила таҷдиди таҷҳизоти асосиву ёрирасони нерӯгоҳ, дастгоҳи тақсимкунандаи 110 киловолта ва таъмиру барқарорсозии иншооти гидротехникии он бо зиёд намудани иқтидори нерӯгоҳ аз 126 мегаватт то ба 174 мегаватт пешбинӣ гардидааст. лоиҳаи таҷдиду барқарорсозии нерӯгоҳ амалӣ шуда истодааст. ин лоиҳа аз тарафи ширкати ҷаҳонӣ General Electric фаронса ва Кобра инсталлясиони давлати Испания иҷро гардида шудааст. то ба имрӯз дар доираи лоиҳа хеле корҳо иҷро шудаанд ба монанди таъмиру барқарорсозии кранҳои борбардори 250 тоннага, кранҳои борбардори 50 тоннага ва 30 тоннага, васлу насби панҷараҳои хасрӯбатозакунӣ, таъмиру барқарорсозии худи бинои нерӯгоҳ рафта истодааст. дар зеризгоҳи барқӣ васлу насби
таҳкурсии бино, таҳкурсии трансформаторҳои қуввагии 125 мегаватта пурра иҷро карда шуда. боиси ифтихор аст ки имрӯз бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон корҳо дар ин самт рафта истодаанд ва чӣ хеле ки шумо мебинед корҳо бо як рӯҳияи баланди ҳисси миллӣ ватандӯстӣ пеш бурда истодаанд, зеро аксарияти корҳое ки дар иншоот ба анҷом расида истодаанд бо ҷалби мутахассисони маҳаллӣ сурат гирифта истодааст. айни замон дар корҳо дар дарвозаҳои обқабулкунаки гидроагрегатҳо ба миқдори 90% ба анҷом расида истодааст ва мо азм дорем ҳарчи зудтар ин корҳоро ба анҷом расонем. корҳои сохтмонӣ дар таҷҳизоти пӯшидаи тақсимкунанда алҳол 80-90% ба анҷом расида истодааст ва корҳои васлу насби таҷҳизотҳо аз моҳи оянда шурӯъ мегардад. то ба имрӯз дар доираи лоиҳаи таҷдиди нерӯгоҳи барқи обии қайроқум як қатор корҳои тадқиқотии топографӣ, геофизикӣ, геотехникӣ, андозагирии қисми обгузар ва бетонии нерӯгоҳ, таҳқиқоти қисми зериёбӣ, озмоиши модели турбина, аз назаргузаронии ҳолати зериёбии таҷҳизоти гидромеханикӣ ва қисми бетонӣ, гирифтани намунаҳо барои гузаронидани озмоиши лабораторӣ, лоиҳакашии муфассал доир ба таҷҳизоти ёрирасон, корҳои омодасозӣ, тартиби нақшаҳои бехатарӣ ва ҳифзи муҳити зист, нақшаи таҳлия ҳангоми ҳолатҳои фавқулодда ва нақшаи сифат иҷро гардидаанд. имрӯз ҳамчунин асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам шавкат мирзиёев ба ноҳияи бобоҷон ғафурови вилояти Суғд ташриф оварда бо таҷрибаи хоҷагидорон дар муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат аз наздик шинос шуданд. бунёди боғҳои интенсивӣ барои хоҷагидорони муассиса имкон додааст ки сол то сол истеҳсоли меваҳои хуштамъу лазизи ватаниро бештар намояд. аҳли заҳмат ҳама сола ба миқдори зиёд меваҳои хуштам ҷамъоварӣ ва пешниҳоди бозорӣ истеъмолӣ мекунанд. 11 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам шавкат мирзиёев дар ноҳияи бобоҷонғафурови вилояти Суғд ба муассисаи давлатӣ боғи миллии ваҳдат ташриф оварда бо таҷрибаи хоҷагидорон аз наздик шинос шуданд. муассисаи давлатии боғи миллии ваҳдат дар ноҳияи бобоҷонғафуров соли 2008 дар асоси дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъсис ёфта масоҳати умумии боғҳои он 631 гектарро ташкил медиҳад. хоҷагидорон бо истифода аз таҷрибаи пешрафта ва риояи пурраи маданияти истифодабарии замин дар майдони 402 гектар парвариши зардоло, 24 гектар шафтолу, 33 гектар себ, 6 гектар гелос, 12 гектар олу, 16 гектар ток ва дигар навъи дарахтони мевадиҳандаро ба роҳ мондаанд. кормандони муассиса дар парвариш ва нигоҳбини боғу токзор дорои таҷрибаи ғании корӣ буда бо истифода аз шароити мусоид ҳамасола ба миқдори зарурӣ дар сардхона маҳсулот низ захира мекунанд. дар боғи миллии ваҳдат сархона бо ғунҷоиши 300 тонна маҳсулот мавҷуд буда 80 нафар ба таври доимӣ ва 60 каси дигар ба таври мавсимӣ ба кор ҷалб мегардад. дар ҳудуди муассисаамон ҳамаи намудҳои дарахтони мевагие ки ҳам дар вилояти Суғд дар ҷумҳурии тоҷикистон ва дар ҷумҳурии ӯзбекистон мероянд, ҳамаи ҳамон ҷамъ оварда шудааст. он навъҳои маҳаллии тоҷикӣ ва ҳам маҳаллиҳои ӯзбекию дигар навъҳои арманӣ ва ҳам дар инҷо ҷамъ оварда шуданд. дигар намудҳои дарахтон ки мисол дар инҷо нок, биҳӣ, себ, анор ҳамаи онҳо рӯёнда мешаванд. ин аксарияти ин навъҳои селексияи халқии ҳам халқҳои ӯзбек ҳам халқҳои тоҷик мебошанд. чунки аз қадиму айём ин халқҳо якҷоя ҳаёт мебурданд, якҷоя зиндагӣ мекарданд ва тарзи корашон, тарзи ҳаёташон якҷоя ки ҳам бисёри навъҳои дарахтони мевадиҳанда ҳам меваҳои ин навъҳои умумӣ мебошад. дар ин муассиса баргузории семинар, ҳамоишҳои
بین المللی بین ازبک ها و تاجیک ها گذراندن بسیار با مفید می باشد که تجربه کاری ازبک ها، تجربه کاری دهقانان تاجیک و عالمان تاجیک با هم پوره گردیده برای نشر و نمای ساحه باغداری، ساحه تاک‌پروری یک تکانی زیاد می شود. بنیاد باغ‌های اینتنسیوی برای خواجگیداران مؤسسه امکان داده است که سال تا سال استحصال میوه‌های خوش‌طعم و لذیذ وطنی را بیشتر نمایند. اهل زحمت همساله به مقدار زیاد میوه‌های خوش‌طعم جمع‌آوری و پیشنهاد بازار استعمالی می‌کنند. در باغ گیلوس مؤسسه اساساً نوع محلی بروقتی برلت و کردیه پرورش می‌گردد که با اقلیم منطقه تاب‌آور بوده برای صادرات نیز خیلی موافق می‌باشند. اطلاع داده شد که سال گذشته باغداران 7 تن گیلاس استحصال کردند. همچنین در این دوره خواجگیداران زیاده از 585 تن زردآلو، 120 تن سیب، زیاده از 15 تن آلو، نزدیک 5 تن بادام و در مجموع 780 تن میوه استحصال نموده به بازار استعمالی پیشنهاد نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف تجربه باغ پروران را در مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت شایسته حسابیده در وضعیت امروزه جهان که نارسایی مواد آذوقه در برخی از دولت‌های جهان مشاهده می‌گردد به منفعت شماریدند. پیشنهاد کرده شد که آینده برای رواج و رونق ساحه باغداری که یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک و مهم تامین طلبات داخلی کشورها با استحصالات خودی میباشد سمینارهای آموزشی با اشتراک دایره وسیع خواجگیداران دو دولت در مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت وسیع براه مانده شود. خواجگیداران مملکت طی سالهای اخیر همکاری را با باغداران کشور همسایه ازبکستان گسترش بخشیده از همدیگر تجربه میگیرند. سران دولت‌ها با تکیه به این مناسبات ذکر داشتند که آموزش تجربه همدیگری با مقصد تحکیم همکاری به طور گسترده عملی کرده شود. در مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت یک چند نمونه درختان میوه دهنده از آن جمله زردآلو، گیلاس، آلو، شفتالو، نوک، سیب، چهارمغز، بادام و دیگر نمونه درختان میوه دهنده پرورش کرده می شود. برای افزایش دادن حجم استحصال محصولات کارمندان مؤسسه تمام اگروتکنیک پرورشی باغات را رعایت نموده در مهلت‌های اپتیمالی گذراندن کارکردهای کیمیاوی بر ضد حشرات و کسلی‌ها درآوردن نوری‌های مینرالی براه مانده می‌شود. حالا ما در گلاسداری مؤسسه قرار داریم که مساحت آن 4 گکتار را تشکیل می‌دهد و در این قطعه اصلا نوع‌های دراگان زرد، پراگرس، پیشپزکی محلی و دیگر نمودها پرورش کرده می شود. حالا ما در موسم جمع‌آوری گیلاس قرار داریم. انتظاری می رود که حاصل امسال را نسبت سال گذشته زیاد نماییم. مؤسسه در آن نقشه دارد که با باغ پروران جمهوری همسایه ازبکستان بهره سایقل دادن دانش و برخوردار گردیدن از تجربه همدیگر همکاری را براه ماند. پرزیدنت های دو کشور محترم امامعلی رحمان و محترم شوکت میرزیویف پس از شناسایی با تجربه و فعالیت خواجگیداران مؤسسه دولتی باغ ملی وحدت در همین جا از نمایش محصولات کشاورزی، نانی و قنادی اهل زحمت شهر نویه‌های ولایت سوخت دیدن نمودند. در نمایشگاه 14 شهر و نویه کشاورزی ولایت بهترین نوع محصولات از جمله انواع گوناگون میوه، سبزیجات، پالایزی و غله‌دانگی را به مهمانان عالی قدر معرفی نمودند. ما همکاری را با کشاورزان جمهوری همسایه با ما ازبکستان زیج براه مانده. ما از جمهوری همسایه تخم‌های غله یعنی گندم نوع کراسنودار امسال وارد کرده در میدان نزدیک 600 گکتار کیش نمودیم که حاصل دلخواه داده ایستاده است. البته ما در آینده نیز مقصد داریم که با کشاورزان همسایه جمهوری ازبکستان همکاری را زیج براه مانیم، زیرا که اگر ما تجربه یکدیگر را برخوردار شویم این نتیجه دلخواه باید دهد. البته سمینار مشورت ها با اشتراک متخصصان گوناگون ساحه کشاورزی، ساحه ماهی پروری، رسیدین پروری، چارواداری ما یک چند مراتب سمینار مشورت ها گذراندیم در ناحیه. با اشتراک ما در جمهوری ازبکستان نیز مشورت ها گذرانده شد که در آینده در این روند کاربری نموده ایستاده بود. اطلاع داده شد که حجم استحصال محصولات کشاورزی در همه شکل‌های خواجگیداری ولایت به حالت 1 یونیو سال روان به زیاده از 1 میلیارد و 100 میلیون سامانی رسیده است که افزایش نسبت به همین دوره سال گذشته به 108% برابر است.
همزمان خواجگیداران ولایت سوخت سال روان در حجم 31 میلیون 375 هزار دلار محصولات گوناگون کشاورزی به کشورهای خارجی دور و نزدیک صادر کردند که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 5 میلیون 880 هزار دلار زیاد می باشد. دستگیری به واسطه پیشوای معظم ملت برای خواجگی کشاورزی برای دهقانان یک روح الهام تازه بخشیده است ایستاده است و همین امکانیت هایی که امروز به دهقانان به ما مردم داده شده ایستاده است از طرف دولت حکومت جمهوری تاجیکستان و برنامه‌هایی که قبول شده در رشد سایه کشاورزی تکان جدی بخشیده ایستاده برای بلند گردیدن حاصلناکی، تامین امنیت عضوکاواری و تنظیم نرخ داخلی در بازارهای جمهوری می باشد. خواجگی کشاورزی نوحه سپتمی که با جمهوری همسایه ازبکستان هم سرحد می باشند در وارد نمودن تخمی های اعلی صفتی تمام نموده زراعت های گوناگون خواجگی قشلاق یک همکاری نموده ایستادیم و با خواجگی های کشاورزی خود جمهوری ازبکستان ولایت های فرغانه، سمرقند، بیگاباد خواجگی کشاورزی نوحه سپتمی در آنجا رفته تجربه همین پیش قدم ترینه که در ساحه باغ پروری، در ساحه پخته پروری، در ساحه مثال گرمخانه پروری در آنجا براه مانده شده است و با تکنولوژی اینوواسیونی مجهز گردانیده شده است آموخته ایستادند و آن تجربه در نوحه سپتمی در عموما در جمهوری پیشرفت ایستاده است از خود جمهوری همسایه ازبکستان آمده آموخته ایستادند و همین همکاری ها در رشد و نمو سایه کشاورزی پیش از همه بلند برداشتن حاصل نوکی، گرفتن دو سه حاصل از یک زمین، عوض نمودن اقلیم خاک تخمی ها، جایگیر کنی تخمی های اعلی صفت و در آخر مقصد این تامین امنیت عضوکاواری کشور و تامین اهالی با محصولات های اعلی صفت و استحصالی خود می باشد. راهبران دو کشور دوست اثنای بازدید از گوشه نمایش میوه‌های شهدبار باغپروانان با تجربه ولایت سوخت جهت تأسیس کارخانه‌های مشترک کارکرد و بندوبست محصولات کشاورزی به مسئولان ساختارهای مربوطه دستور و مصلحت‌ها دادند. تاکید گردید که رشد همکاری‌های دو جانبه تاجیکستان و ازبکستان در ساحه کشاورزی و فعالگردانی هرچه بیشتر کارخانه‌های مشترک کارکرد محصولات از تدبیرهای مهم دستگیری خواجگیداران و تامین بازارهای داخلی و منطقه با استحصالات خود میباشد. در این نمایشگاه نمایندگان 12 کارخانه‌های کارکرد بندوبست شهر اصفهان اشتراک دارند که این کارخانه ها با جمهوری همسایه به ما دوست و نزدیک ازبکستان همکاری زیش دارند و امسال نیز نیت دارند که از جمهوری ازبکستان میوه های خوش از آن جمله سیاه آلو خریداری نموده کارکرد و با بندوبست نموده صادرات نمایند. ما امید کلان داریم که بعد واخری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیوف این همکاری ها زیادتر می شود و رفت و آمد و کارخانه های کارکرد باز حجم صادرات میوه خوش را زیاد می‌کنه. کشاورزان اشتراکشان طبق دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای تامین نمودن بازارهای استعمالی وطنی عزیزمون پیوسته کوشش نموده برای رواج و رونق ساحه برای نموده ایستاده در نمایش محصولات کشاورزی در ولایت از همه نمودهای در محل استحصال میشدگی محصولات رو پیشکش نموده برای تامین نمودن امنیت عضوکاواری کاربری نموده ایستادند. باوری کامل دارم که ساحه کشاورزی البته در آینده در بین دو دولت رواج و رونق یافته برای تامین بازارهای استعمالی دو مملکت البته مساعدت می‌نماید و برای صادرات محصولات کشاورزی در آینده همکاری نمودن البته مفید میباشد. در نمایشگاه خواجگیداران ولایت سوخت همچنین انواع گوناگون گل و گیاهای شفابخش وطنی و دستاوردها در ساحه زنبور عسل پروری را به طور وسیع معرفی کردند. در ولایت سوخت تعداد اویله زنبور عسل به 63540 برابر بوده. سال گذشته زنبور پروران 14060 تن عسل استحصال و پیشنهاد ساکنان و مهمانان نمودند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیوف اثنای صحبت و شناسایی با کار کشاورزان ولایت سوخت برای گسترش فعالیت من بعده و راهاندازی همکاری‌های نو با خواجگی‌های کشاورزی همدیگر به مسئولان دستور و توصیه‌های سودمند دادند.
нимаи дуюми рӯзи 11 июн сафари расмии президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев дар Тоҷикистон ки рӯзҳои 10 ва 11 июн дар шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанди вилояти Суғд сурат гирифт, бо натиҷаҳои неку бобарор ва созанда барои рушду густариши муносибатҳои ҳамкорӣ, ҳамсоягӣ ва дӯстиву бародарӣ ба анҷом расид. дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд меҳмони олиқадро асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нишони олии эҳтирому самимият ва қадршиносӣ гусел карданд. ёдовар мешавем ки президенти кишвари дӯсту ҳамсояи зимни ин сафари расмӣ бо президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мулоқот карда дар музокироти васеъ бо иштироки ҳайатҳои расмии ду давлат маҷмӯи васеъи масоили дӯстиву ҳамкории Тоҷикистону Ӯзбекистонро баррасӣ карданд. аз рӯи натиҷаи музокироти сатҳи олӣ ва дар маҷмӯъ зимни сафари расмӣ 36 санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид. истиқбол ва ҳамгусели бошукӯҳи меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нишона аз эҳтиром, самимият ва эътимоду боварӣ нисбат ба сарвари кишвари дӯсту бародар мебошад. бояд гуфт ки сарони давлатҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон тавонистанд бо иродаи қавии сиёсӣ, хоҳишу талошҳо ва ташаббусҳои созанда мардумони солҳо дар орзуи дидорро ба ҳам расониданд. марзҳову дилҳо ва оғӯши гарм кушода муносибатҳои ҳамкории ду давлатро ба сатҳи шарикии стратегӣ бароранд. президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев баъди анҷоми сафари расмӣ бо як ҷаҳон таассурот аз меҳмоннавозию инсондӯстии хоси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва пазироии самимии мардуми соҳибфарҳанги тоҷик аз шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд ба ватан баргаштанд. бинандаҳои азизу арҷманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. Тансияту хонобод бошед.